एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज आम हरिराजपुर मेलन देखा जा आज हूँ जमान रात्रि तेणुक बर्तमान मुझे बाहर देखा जी आम मेलन पड़िया आपको दृश्यटा देखो बर्तमान चलते आगे जा। बर्तमान आम हरिराजपुर मेलन पड़िया पहुंच जाइछु मोर सान भाई मैंने अच्छे बर्तमान देखो ये दोली लगी बहुत भीड़ अच्छी सारे बहुत सारा बाण फुटो बाबा सोमनाथ पश्चिम सब गमन बाहरी आसिले आम से बर्तमान जीवु से जगह दृश्य देखो पूर्व दोली सब भीड़ टी आप देखा। बाण गुड़ाक जरी भरिया कारण ये जो माने सीरियल अनुसार बाण फुटला बेलू ये बाणर पाली पड़ा बेलू सका पाखापाखि 4टा ରୁ 4:30 कि 5टा भितर हम से राति जाक काकर पड़ से हेतु जरी भरिया रखा।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମେଲନ ପଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ବାବା ସୋମନାଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 108 ଦୋଳ ବସିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ ଏରିଆ ଭିତରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦୋଳ ମାନେ ଠାକୁର ଆସି ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିବେ ସେ ସବୁ ଜାଗାର ପାଖାପାଖିରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ପଶ୍ଚିମଶମ୍ଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଆସିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ବସିବେ, କାରଣ ସିଏ ଆଗ ବସିବେ, ତା ପଛରେ ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ବସିବେ, ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ଠାକୁର ବସିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଏଠି କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଥକା ହେଇକି ପୁରା ରେଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ଲାଇନ ହେଇକି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଛି ଶୋଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଖାପାଖି ହାରାହାରି 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେବେ। ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ, ଯେହେତୁ ପାର୍କିଂ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହଉନି। ଛୋଟ ଜାଗା ହେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦଳ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଇନ ହେଇକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାବା ପଶ୍ଚିମଶମ୍ଭୁ ଆଗ ବିରାଜମାନ ହେବେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଠାକୁରମାନେ ତାପରେ ବସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଲି, କିନ୍ତୁ ଖୁଣ୍ଟ ସାଇଡରେ ପଛପଟେ ସବୁ ଦଳ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଇନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଫାଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। এই যে ঘরটা আপনার দেখুছেন এ ঘরর না হচ্ছে ভোগ ঘর। এইটি ভোগ স্টক রুহে, কারণ 108 দোল ଆଉ 4 ଦିନ ମେଳନ ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇକି 5 ଦିନ ମେଳନ ହେଉଛି। 108 ଇଣ୍ଟୁ 5ଟା ହାଣ୍ଡି ଭୋଗ ପର ଡେ, ଗୋଟେ ଲେଖା ଗୋଟେ ଦୋଳ ପିଛା ହାଣ୍ଡି ଭୋଗ ହୁଏ। 5 ଦିନ ପାଇଁ 5ଟା ହାଣ୍ଡି ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବାବା ସୋମନାଥ ଏଇଠି ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କର ମେଳନ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ସୋମନାଥ, ହରିରାଜପୁରର ମେନ୍ ଠାକୁର। ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ଏଇଠି ଖୁଣ୍ଟି ଲାଗି ହେବେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଠାକୁରମାନେ ସବୁ ଖୁଣ୍ଟି ଲାଗି ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଲାଇନଟା ହେଉଛି ଦୀପ ଆଉ ଭୋଗ। ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଭାଇ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିର ବିକୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କେତେ ପ୍ରାଇସରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବିଜୁ ଭାଇ, ଏ ଯୋଉ ଅବିର ସହକୁ କେତେ? କେଜି କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛ? 40 ଟଙ୍କା। କେତେ ଶସ୍ତାରେ କେମିତି ଦଉଛ? ବାଲି ଫାଲି ମିଶେଇ ଦଉଛ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିର କିଲୋ ହଉଛି 40 ଟଙ୍କା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି ଥକିକି ବସି ପଡ଼ିଛୁ। ଆଉ ପୁରା ବାବା ହେଇଗଲାଣି। ରାତି ପାଖାପାଖି 11:45 ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ବଜେ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି। 5ଟା 5:30 ଭିତରେ ଠାକୁର ଫୋଟି ଲାଗିଗଲେ ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁ ଫୋଟି ଆମ ଗାଁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ଫୋଟି ଲାଇନ୍ କରିକି ଆମ ଘରକୁ ଯିବୁ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଆଉ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଯୋଉ ବକରା ମୋ ପାଖରେ ବସିକି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରବଳ ନିଦ ଆସିଲାଣି। ବସିକି ଏଠି ପଇସା କେତେ ମିଳିଲାଣି ଭାଇ ଏଠି ଆମର ପଇସା ଜଣଉଛି ଆଠୁମୁଠି ଏଠି ଭାଉଜ ରଖିଛି ଆଉ ଦେଇଦିଅ ଆମର ଆସିଲାଣି। बाबा सोमनाथ बाबा पश्चिम शंभु बर्तमान आसीगले आउ पाखापाखि 5 मिनट बा 10 मिनट भितर फुटी लगी तापर अन्य ठाकुर सब फुटी लगी जय बाबा सोमनाथ की जय।
बर्तमान ये होचंदी आम गाँ दल बाबा सोमनाथ खुंटी लगी होगलानी बर्तमान नीलकंठेश्वर बाबा नीलकंठेश्वर पाखक निमंत्रण जाइए बाबा नीलकंठेश्वर आसी बसिले बालुंगेश्वर बसवे तापर आम ये जो राधामोहन बसवे तेणुक अपेक्षा आमर टीम पिला भी सब पछपटे देखो सब रेडी होती खाली नीलकंठेश्वर आसी बसिले तापर आम ठाकुर खुंटी लगी हे बर्तमान बाबा नीलकंठेश्वर आसी पहुँची गले देखो प्रशासन होगी बाबा नीलकंठेश्वर आसुँच बर्तमान बाबा नीलकंठेश्वर खुंटी लगी तापर आम बालुंगेश्वर बसवे तापर आम राधामोहन अन्य ठाकुर पाखापाखि सब खुंटी लगी हे हरि बोलो हरि बोलो। बर्तमान सबू खुंटे ठाकुर बसीगले बर्तमान ये मेलनटी पाखापाखि 16 तारिख जाए रही 16 तारिख गुरुवार ठाकुर मेलन हे आपण मैंने जदि मेलन देखा इच्छुक ताले आसिक देखिपारती नाई तो आसीपारे आम चैनल को लाइक आ शेयर सब्सक्राइब करूँ आम निश्चिंत पुणी वीडियो पकेबू दियो मेलन ठाकुर मेलन हरिहर भेट आपण मानक आम देखेबू तेणुक आम चैनल को सब्सक्राइब करने भूलु ना रोची नमस्कार जय बाबा सोमनाथ।